Tato, koje si ti godište? 69. Znači, otprilike u 80-ima si bio mojih godina, otprilike. I mlađi. Tako. Šta misliš koliko dobro poznaješ muziku 80-ih? Mislim da dosta dobro poznajem. Ajde da testiramo to. Dobro. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, gledate Instalu kanal. Za današnji video imam nešto drugačije zato što imam gosta jednog, tako da bit će zanimljivo. Uđi! Kao što vidite, danas snimam sa tatom. Nisam niš spomenuo šta želim uraditi u ovom videu, pošto je moj tata, kao što vidite, star. Ima 50 godina, a otprilike u 80-im godinama ima otprilike godina koliko godina ja imam sad. Blizu 20, ali rećemo 20. Neku malu igru gdje će... ko da neš da budeš ovdje. U današnjem videu ćemo odigrati jednu igru gdje Žare treba pogoditi neke pjesme iz 80-ih godina. Našao sam listu 100 najpoznatijih pjesama iz 80-ih. Ako osvoji 10 poena u ovoj igri od 15, onda je on pobjedio i onda ga moram častiti kafom i obrnuto. Ako on izgubi, on mene mora častiti kafom. Prihvatam izazov. Nadam se da ću pobijediti. Prisjetit će me. Napravio sam 3 kategorije: manje poznate, srednje poznate i puno poznate pjesme. Međutim, nisam ništa ja to određivao, našao sam samo video i prvo ću pustiti najmanje poznate pjesme. Prva ta kategorija je od 91. do 87. pjesme na ovoj listi, tako da ostavit ću link u opisu da možete vi pogledati to sve. Evo čekam. Jesi spreman? Jesam. Ok. Trebaš pogoditi... Izvođač i naziv pjesma. Tako je, ok. Prva pjesma. Znam koja, ali ne mogu se sjetiti. I Nexus, dobro, imaš pola pojena. Uglavnom skontali ste fazon igre, jednostavno čisto želim da... Pola boda. Da, otprilike pola boda za početak. Ultravox, Love Will Not... Aj dobro, prismaću ime, ali piše da je... Division. Division. Dobro, onda je pola opet. Onda je opet pola. Ovo je kao da su teže pjesme, mada znao. Kiss se zove pjesma, to sam ja znao. Sljedeća pjesma. Don't worry, be happy, Ferry. Aj dobro, znači prvi put da je osvojio poenčito. Wake me up before you go. Ja. Dobro, na prvoj kategoriji ima 3,5 boda na prvoj kategoriji. Od 100 pjesama idemo sad na 54 do 50. To znači negdje srednje poznat. Personal Jesus, Depeche Mode. Fuck yes, da. I ovo izgleda da ću ja morat plaćat kafu. George Michael. Je. Ne mogu sjetiti naziv. Aj dobro. George Michael. Dobro što se ispravio, pošto nije Wham već George Michael sam. Ali dosta nije bila nijena da si izgubio sve poene. Bonnie Tyler. Ne mogu se sjetiti. Aj dobro, Ovo sam, pola. ali ne mogu se sjetiti Bonnie Tyler. Pola poena. Nju nisam volio. Dobro. Zapamtio sam da ne treba da je slušam. Aba. Da sačkamo. Ne više pjesma. Ne. Aj, onda Aba, pola. pola. Winner takes it all. Ah. Ne. Ovo ni ja ne znam. Simple Red nije. Nije. Ovo je 0 prva. Koliko imam do sad? 6. Još 4 boda fala. Sad idu poznati. Da, kao najpoznatije. Ovi 4 mi trebaju. Guns N' Roses. Ja? Naziv pjesme. Da. O majko, uvijek sam to. Ne mogu sjetiti. Znači pola pojena. Da. Dobre za mene. Ne znaš nime. O, dobro. Dalje. AC/DC, Men in Black. O, kako ne znaš ovu? Eye of the Tiger je pjesma. Aj, dobro, bar pola boda. John Lennon, izgubio. Znači, ali sad, koliko ima poena?
Imaš 3 pokušaja da pogodiš jednu od top 3 pjesme iz Onda 80-ih. Znači, dovoljno mi je pogoditi jedan. Da, Naziv? da. Šta misliš? Boy George, do you really want to hurt me? Nije. Ima još 2 pokušaja. Simple Minds, don't you? Nije. Još jedan pokušaj da se izvuče. Michael Jackson, Da. Billie Jean. Fuck! Uspio si izvući. Znao sam da mogu biti među tih Wow. 3, Šta sam sad? Ja pobjedio. Pa da, izgleda da si pobjedio. Bonus je zamijenio sve ono što sam izgubio i to je to. Ovo je bio samo prvi kao dio igre gdje on trebao pogađati pjesme. Sad kada je uspio pobijediti, kada je dokupio dovoljno Sad poena, idemo na kafu. Ja. sad idem ga častit kafom, tako da, let's go. Ti da jedeš, pa ćemo onda. Aj, važi. Tato, čestitke na pobjedu. Da, to je bila ideja čitava za današnji vlog. Najgore, ovu ideju za ovaj video sam imao toliko dugo i nikako nismo uspjeli da snimimo, ali drago mi je da smo napokon uspjeli riješiti i da video napokon snimljen, tako da, to mi je sve super drago i idem sad časti žarata na kafu. Pobjednik je spreman da idemo. Ajme. Ok, stigli smo u kafić. Šta kažeš na pobjedu? Mogu biti siguran zato što kad imaš sad nekih 100-tinjak pjesama, postoji mogućnost. Ja sam provodio dosta vremena u to vrijeme u disku, tako da sam dosta dobro poznavao, a najbolji drug mi je bio disco jockey, tako da sam stvarno bio u to. Međutim, prošlo je puno godina i vidio se da je bilo da prepoznam pjesmu, a ne prepoznam izvođača ili obrnuto. Znači da opet dobro sam prošao. To je sve za današnji video, nadam se da ste uživali u njemu. Ako jeste, pritisnite like i komentarišite video. Pretplatite se na kanal ako već niste i uključite zvonce da bi bili obavješteni svaki put kad objavim novi video. Probao sam nešto drugačije na kanalu, nadam se da vam se svidjelo i to je sve. We used to sing sha-l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 a, just like that. Ako vam se svidio ovaj video i ako želite drugi dio gdje ću ja pogađati muziku 80-ih, zato što sam počeo dosta slušati, slušam stvarno dosta tu muziku, on će pokušati naći muziku koju ja ne znam, to jest slično nešto ovako, ali on će biti voditelj tog showa, tako da pišite u komentarima ako to želite vidjeti.